kwatini ya mukamba nyeneta wa Stephen Mwema karibu dheni wa kilungu cha muka mudhenyani wa umundi nitukuche weki nondo wa kusila wabanini naende dheni wa kilungu cha amuka tuambia na pilingi wa mawabuo naende tuisisia mawabuo alama nengeto wito madhangone maitu makila mudhenya naende tujende ya natuambie na vilingi wa mawabuo minisa mwabiani wa kisomo Julius Ogamba ni watangaza kama utangazi kupingwa kwa ibinda kwa skulu wa 8 wa utumishi kwa Gilgil County ya Nakuru kwa tena na mbanga ya mwaki skulu ni uu ilayo ya manyiwe 13 na angimatiwa na maumesi ya mai hainena kabindani kalota mbukie skulu ni uu Ogamba ni wikithisiye kana amanyiwe maana na mume skulu ni uu kabindani kambanga wala amanyiwe angimuonza meimusi aimenda siku kuna ripoti kwa mobia wa serikali kwa serikali kukwata utawakiliko na kunengana maoboyo lwa usuwe kuwo na manyiwa mo Hose Kimanzi no kutweleza aikithia mobo au koniambanga minista mubiani wa kisomo Julius Ogamba na wetakana skulu uwi na utalo wa manyiwa maetu mana nyanya na 15 na balani ya manyiwa mana nyanya na nyanya mei skulu ni ukabindani kambanga na bala amanyiwa mbewa 13 ni umaikithizwe kutiwa ni thayo mbangani na ngimbe wa miongo monza maikwata maumizie mai Ogamba aimenda ziku kuna ripoti kwe mubia wa serikali yulu wa mavoko ni azoweku wa manyiwa maskulu It is a sad day today that we woke up with the sad news of a fire incident at this school, Utumishi Senior School. Ladies and gentlemen, this particular school has a total girls population of 815 girls. At the time of the incident, the girls that were in school were 808. 7 of the girls were at home for various reasons. Out of the 808 girls, 79 were injured and taken to the hospital. They were treated and 71 of them were discharged. We have 7 currently admitted and 1 has been picked by the parent from the hospital. Out of that number of 808, we have 16 fatalities. Owiyovo Julius Ogamba aiwetakana serikali niende na kithito cha kutethezia azina manyiwa ma skulu na ke minister mubiani wa muwanzi ni Kibuchuba Murkomen ni wathana kana ukunekeli mwithiani no kwikwa kuthiana umo wa mwaki na matambia alama ilite makwoswa. Even as we release the parents whose children are still in school, which is the larger number, we are working together with the Red Cross, as you know. They are part of the National Disaster Response Team, so that even when parents, when their children have already gone home, we will make sure that even at home, they will receive counseling services and psychosocial support wherever they may be. I just want to say that as a country, this is a serious tragedy. The investigations are going to be thorough. The Director of Criminal Investigation is here. Galikoningi na gezeneta wa kaunti ya Nyandarua John Medhu ainena kavindani kalau kusoma utumani wa chama cha DCP ukoniambanga ya mwakizukulu ni uwa etu wa utumishi ni hatula muti serikali kuzila mubia kukitana na bangazi ya mituki ondumwa na minisa mubia ni wa muwanzi ni Kibuchuba Murkomen kwa kuzelewa kwa za matambia kavindani kalama kwa tie mambo ukoniambanga It is unfortunate that while the National Disaster Response Management Bill is stuck with the leadership of the National Assembly, our children continue to face danger in schools and Kenyans are still not adequately aware that the Cabinet Secretary for Interior, Kipchumba Murkomen, was informed of the fire tragedy at 2 a.m. last night, but he could not marshal government machinery and drive a distance of 1.5 hours. The Cabinet Secretary is too big that he could not even drive. He chose to only fly and was waiting for the weather clear up this morning. Gilford ya vilingu wa Movo Mutongo TV Hose Kimanzi.
Tusonga na mbele musesi ya President William Ruto nobye the kaudeti wa one term na two term iweta kana one wa Kenya ukamanyika kwesela kukuna kula ainena na tongoi mboyani ya kila mwaka kana National Prayer Breakfast kuya ilobi Ruto ni waikithia kana kielelo chao tongoi wake ni kuwete maendeleo na umwe kabindani katuelekele usakwanini munene wa mwaka ni wa nkilili miongole na mwanza ikuli ya Kenya kulia na vio na udeti wa kuwani mbai mwaka mauno kutuelesi. President William Ruto inena chathini chambo ya sianthi kila chatwegwa mukawani wa Safari Park County ni ilovini walulumilia kana usakwani munene wa mwaka ukite ukethiwa na uthasio na umelu na kuika kusiwa uvungulu wa muo. Between now and the next elections, we will drive the transformation of this country. And we are going to have elections. And they will be peaceful. And there will be no violence. And they will be free and fair. Yes. Thingi President Ruto ni waweta kana usakwani usugu kite ndo elite kwete kimako kwa NND thingilila kana ta ukete kilana na mosungio monyuvani usugu kana na undunga yukwenda vindani ukuiweta kana vaimundo na wiva kukwata ivuso ya kuwania nthi ya Kenya. What God has decided, no man can change. Yes, so relax. You know, people are in a panic. I don't know. Ile Mungu ameamua ndio itafanyika. Yes. Si namna hiyo. Kama Mungu ameamua Ruto will get a second term, he will. Kama Mungu ameamua vingine, that's what will happen. And we will move on as a country. Yes. Who believe they will divide this country, they will not. They will not succeed. They will fail. And fail spectacularly. Kavindani kau wetano wa muo na umweni waendeana kunywa ni atongo yala mevikite mboyani isu miweta kana vena vata wa atongo ikwithi wa mustali ni wambe kuvuia muo bewa onyuvani usu munene wa mwaka wa ngilili miongweli na muonza. To remain intact as a country, we don't want war, we don't want conflicts in our country. Let us go for free, fair to competition in the next elections in 2027 and let the best person win. Particularly its leaders, all of us in the political class, understand and appreciate that our political competition should never be enmity. It should just be but competition. Because when we finish competing, we have a country to look after. Let us be leaders committed to healing divisions, restoring trust and rebuilding the moral foundation of our nation. And let us be leaders who will be remembered for what we build and not for what we destroyed. Livoti ya vilingwa movo ni toa mwaka mweu. Mama atongoi na taima chama cha UDA kaunti ya Mombasa nimeyumilia kumutetea mwandiki munene wa chama kiu Hassan Omar kumana na unene wake kukwatiania na ngusanisio sia itheka ola weti mawoni kibothokanio kuma kwa atongoi make uteti matongoi ni mutungo wa mbua ni mali anabanene na uneni wa amama atongoi kumwenda Hassan Omar kutia wia ndini wa mwanya wake ta mwandiki munene meiwacha kana uneni wake onaye wa kuuma ni alama sangi yangu saneso sia itheka ilembetani ya kisoani na kana winae wa kubothia mbai sia kimani kabindani kaumu ujumbe wa kiliombunge cha Mwingi West Charles Ngusia nguna umane oneni wa mwandiki wa munene wa chama cha UDA Omar Hassan haiweta kana ni wa kuinganisha mbai Angelina. Tongwe na memba machama cha UDA va kaunti ya Mombasa matongwe ni mutungo wa mbua ni mavuthisia matesia ma amwa matongwe chamani cha UDA kumangaliko ya kimani kumwenda Hassan Omar kutia mwanya wa mwandiki munene chamani kiu na tuona makwata na maunjwa sponsored na ula musumbi wa tene eta wa Uhuru Kenyatta chama chake cha Jubilee kithesia
Hassan Omar resign kwa chama na twamu ya Hassan Omar ndakaume chamani akwatie bona nde resign na 48 hours isu ni null and void, lakini mupwani ni mwandume ta umealangi onde na mwana wa unya maoni make na maoni make maumwa ekailela kila kabila ai mundu anenwa aisemba kwa jamii yake mutete oyo na abe ambunge maune nanganye vitu ndakekwe nganye vitu ndakekwe taketha Kenya kila mundu atete ya mundu lake na kabila lake nije kalika ni mawetkana uneni wake winai wa kuvuthisya mbai cia kiimani indi unai wa kuma ni atongoi ala masangi yengusanisyo cia itheka ilembetani ya kisoani and sponsored ni mundu wa vyumuiye mbaitu teke vyumwana tisikatili jakala bandu tevyumwe tisaitia undu sukuma njemini nondo Kenya kwikalanesa Tanzania baya watembe wa mimi ni Mutanzania ndi wao ni mukamba ni mweko ni mupwane ndi aketu kya muthembosu autwasia ingangi situ cia UDA kwina tumwilu kwina tusamutu ndindwa tumutu na tuthita ma press twinena tuni tumwilu na kwa utu tutheli toko so serious ni mawetkana yu maundu ma ithika mayelete kulikilio siasa ni kwithiwa yu President William Ruto ni wikite malanyo memwanya makumina usiku wa kisoani swala la the cap cost ando itu mwanchote squatter miaka mingi lakini ni ana tuahidie pio kana ni totwa thinosu once and for all na niwe rais wambe twamona na imani na ukweli kwa ndo mapane kavindani kau nake muyumbe wa mwingi West Charles Nguna ni umania vanene uneni wa Hassan Omar hawetekana ni withi twevuthisia vanene mbai ya mukamba na ya ekuyu ayenda viki yose wa matambi alama ilitema akimia ingi muyumbe uwa hawetekana nukuvikie kuthacha mutalatala mbungeni ni kana meya ya kukitana na atongoi ala makwenda kumania enethi kwa misingi ya mbai mavikie ose wa matambia ta MP nyene ngukule National Cohesion Integration Commission ethile ukunikila atongo yonze asu na muntu wonze ula wa cause division ailitwe ni kumblacklist wakatika politics zitu zianzi itu ya Kenya nene muno itu noneto kabila muno kwa murongo ula wa deputy president wa William Samoei Ruto andu mamu thembozi twalitwe kwenda mona nzi itu ya Kenya azumonene kabila ile ingi twalitwe ni kumabetanga pyu katika siasa na mokunwa mungu ukethila meka pai katika elections ingi for period of 10 years. I think mweya unsu nitwelitwe ikuwete na ingo ushungulikia twakikizia tutanabika general elections mweya unsu wethila ngilivotia vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose ya kaunti ya Masako ni atwaise walani wa kusanya mawoni ukonia budget ya mwaka wa 2023 miongoni na mwanza kwa na munini wa speaker mbungeni ya Masako ni kana walani itina wa walani uyu mbungeni kutumia mawoni kusebya budget na uyu abo mama ene maelese kwa makwani wa uko ni uthukumi wa mbunge ino ya Masako dan munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Masako elezekana itina kusanya mawoni ayu ni mume uthi utumika kusovya budget ya mwaka wa 2023 gilili miongoni na mwanza thini wa sikalo cia mbunge ni asia etwa Steven Zoa mwandhe MCA wa Kalakale Katini Ward na munini wa speaker mbunge ya Masako no mundi nitethaba Masako social hall ila tunena ne asia budget ya 2026-2027 ambapo ni budget ya mwiso ya tamu ila tira tito kumithisia andu maitu na nthini wayo ntethukicia sindu bingi ila cia neno ni mwene nthi manengane mawoni mo na you next ni kuthi wikala nthi ta mbunge ni kenda tuimitisice mawoni asumo na mawoni malange manenganite nundu ni kenda document ibika katika county assembly either yumite kwa executive na ima kwa executive na mama they kwitha ma conduct public participation kenda document icio kwatikane kunu to sane to katika siani onugo vo mama ene ndela mevikite kumya mawoni ni mokile mawoni mekivuthukanio maelese kwa makwani wako nundu wa mama ma MCA matanavika sikaloni ithi cia kuosania mawoni unulama matula muti nundu wa uthukumi ute museo mutalatala wiba ile sitawa county public participation guidelines inenganitwe ni state department ya devolution maundu makonete public participation weze the imati ya mitalatalo esu ila tikunenia nondo you are no on the public participation pilot either documents
kana nini mathangu mekuonania kila ti unenea timo tunenge tuthangu tumwe atwike amwe ticice website ini citoneka ino physical netho wio umbano wiguoka mathangu acu mailite itha maceubiwe maketha mepo ukeza ithia nini ciendu ciebo twanene public participation twegonene public participation na engagement ikoneka ata yailite itha ngalikwe mwe ya executive katika assembly bailite itha onabo public participation department palandu mailite itha maima nanga wa public participation niketha mobilization ukeza ithia department yesu katika account assembly niyo yako na chuchu alama zokia mupango malizo nye umundu ni kitu kuona kwa message kana kwina participation dindo ko represent a lot of people kwanza nye nelieta nye mwene mtu ati ndio onde hivyo baadhi ya watu ya nini kuona maondo maika lakini andu ala meba amena pesi na hivi vitu nukito kwa unko hizi nini sionde kwa ina mwikwa kindu kiki kimanyo na Daniel Mwonkela, Mutungo TV, kuma kauntini ya Masako. Wa witi na wima wa mwemeri muthoni UAS kana Kenya yena uthasio wa kwatene na ene yanda angi kaona wa kukitana wa Ebola ulokumanite na ulominite kuwa ene nthi mbewa ya nakuya nthi ya DRC kwena na muthoni ni kana Kenya ne kutoise onena nia na nthi ingeyebo ya US kwikia vinya matambia makusi ya Ebola matiye meo Susan Kawili. Mwandiki munene mubeani wa wima wa mwe PS Mary nwasi ya Kenya yendea kukwatana na nthiki bathukanyo ivo Amerika kukitana na tulinyutwa Ebola tula tuwaite andu ya nakuya nthi ya DRC aya siangwatano ithiwa ungwa miao. In DRC we have many cases that are suspected but they have already lost more than 100 people. Anything that comes from an international request, it goes by the laws of Kenya. So we will not be breaking the law to have a conversation with partners. Not just the US, but any other partner. It goes by the laws of Kenya. So we want to affirm that our country we are ready, we are capable, and the ministry, we have taken all actions to ensure that we continue being guided. Ingi no aweta kana Kenya yendea no kwatana nikenda kupingwa ituo cia kwisia uwauo haya cia kwisia ti undu mweni indi ninzi ya imwe ya kukitana na tulinyutu otondu maikitanie no wa COVID-19. When there is a discussion around having an isolation center in Kenya, it's not a bad thing really, and it's a discussion. Because emergence of diseases and reemerging of diseases will keep recurring every other time. Even during COVID, we had isolation centers in our country. Even the counties are supposed to have isolation centers. Today we are at risk because of Ebola. Wakavindani kwa serikali niongela ukunikili mipakani yonthe anthi na muno kwa alama kuthinza wa nthi maikithia mbikia bau uwa Ebola andu na bika ba Kenya maikulia a Kenya kumana na sabali sitesia lasima kuthinzi ila siotalikata siena uwa. As at yesterday, we do not have any confirmed case in Kenya. Yes, we have had samples. We have taken them to the laboratories, the designated laboratories, because not all laboratories have the capacity to do that. And we remain at risk of the disease importation, so let's all be careful. In response to the ongoing regional outbreak, we have been able to activate our National Incident Management System. And the government has also intensified surveillance at ports of entry. Ngilipoti ya Bilingwa Movo, nitwa Susan Kabili.
we muthenya wayo we muthenya kulilika na vinda yake ya mwika na menstrual hygiene day serikali ya kaunti ya Masako ni itwa ICSSO ya kunena na mwaito isio nesike wathukani wa pamana kunenga na witi wa mana kwi NND Virginia Nzolo tongo ICSSO yiku ya kangundo wendi ya seimaka kutethesia kunenga maota osiana sia 8 kwenye vinda yo ya mwi aiweta kana siana mbingi nisikumbela wane mathina sima skuluni na kubengese masomo na ikuli ya NND kwe yumelasia kukwata maotao na utethio yulua mathina makileko kana depression alawa weta maende ya kuongeleka isioni mbingi. Boniface Mwandiki mwene mubeani wa wima wa PS Mary nwasi ya Kenya yende ya kukwata Virginia Nzolo takana bevata kama ketho maesuvia vindani yo ya mwi na munamuno kwati ya mitulatala na udhugwe kilikana maina kwa roni mathina ngi muthenya wo mundu wa menstrual day tulilikanya aka mwelo wa undu mailite kweka ila methwa na ivinda yu imakwata ya mwai undu mailite kwesuvia undu mailite tumia sindila sailite nundu ila matumia sindila sailite nimatono ukwata ni infection na kingi tuonete ni sanitary towels kana sindila matumia mamina kwitha na ivinda yo ya mwai kwa nito amathudia muno na twamalilikanya undu mailite mayika ivindani yu vai kulesi kutethesa kunena sina nini motoika na maundi sukivathukanyo kwithingi mekumbela ni vinda yo mwela mafikiwa ni vinda ya mwime masukuru ni kana maendese masomo mo niyo nuseo asiai makanena na siana sio anamata na vikia ivindani yu makamombania akili nisio makamana ila mavikania kesu maketha meikwata ndakame ya mwai na ila makwata ndakame yesu undu mailite kweka kaingi nituonete sindisi ilekelia alimu skulu na yedha ye kindu kithuku muno ila kana skulu koneka kana ilanga yu ya ndakame ngwani kwau nuseo asima ka support siana sio mundu kindu kisikie kivyawa si lazima mundu akaindukani akawa taulo ila siailite very improvised towels on the right amba ingi organization ndigi sio sevia ikatebya nduma community ito nakwira ivoa ila mundu wethana utaundi nuzuye kulia NND kutambuka masipitali na mena mathina makileko nengi kulia mautao kuiweta na mathina ya methito maivingisa mikile ya NND kila ivinda nituide tena nisio mingi muno huku ituka ngundo ando mayemina mathayo mo mundu wa maundu ala na methulukite nituisi kwina maundu maingi muno ala matano otuma andu maikwatwa ni depression kwou nituamalilikania osindu simple matana kweka nikana wisethia ni mola thinosu wa depression kindu cha mbe no breathing exercise oko breathe breathe in and out mala 3 mala 5 mundu etha ola stress o kunena na mundu ungi mathina ala winamo asha etha ola depression ila winayo kingi ni kusik medical advice tina psychologist tina andona masomete maundu ma mental health Dinweze soyi otobwene ndene makwata ivuso ya kuthima mawuki wathukanyo kunewa mautao uiti undumana ndawa vatendevi wachanga na pia watoto wa kike wenye wako umri wa miaka 10 tunawapea ile chanjo ya kuprevent cervical cancer. Pia kuna services zingine kama dental services, tunaangalia meno, kuna mtu wa mazoezi physiotherapist, kuna mtu wa macho, daktari wa macho wako pia, zote ziko hapa. So nimeweza uliza wananchi wakiona huduma kama hizi zimeletwa na wakubwa wetu ama gavana wetu niweze kujitokeza. Kwa gavana witu Honorable Wavinya Wandeti nitutona kwasia laina mwathime na imekanesa na tiredi kumutunga kivila nundu itonete mawia make me maseo Mutongo ITV kumakangundo kaundini ya Masako nyani tobuni Mutesia amwetu kumekundini ya awaku ya kitui ni mumia weta na kwezirikali nene na ile akaunti komina melati ile ya kwamia ya kigu ni kenda kumakwata ambao maiweta kana kukosekana kwa kiu kitheu ni kwende na kuongela muio kwa amwetu bala mekwasia methitu mekue vinda ya sana kutambua kundu kwasa kumanda kiu wandu ba kutumia vinda yuku kama ondu wange Onesimus
Mwaito kaunti na Kitui la methito menengo movundi sioni kundi ya AWAC kutethia nisema ya maki musi alama tendivi nemenda ngazi cia serikali cionze kumenukiria miradi ya kivu ile kwa mitenoka na kunenge mwaito ya nya kuthukuma ya maki musi na kutila miendo mya selama na ethito maitamboka maimanda kivu project lingi tete borehole kuyanga kwa cia chambu za primary school no tukukula cia walama usikite serikali ni matwike kila twitite nondo nithie enende na nithie timandikite ta matuthukume kwa unongo kula cia project ila tete kuya matinyane Kalimane location sisukumwe tendea na kwisukuma na mwalama usikite matwiko kila chailite kwa unenda kwa cia ni mubea ni kwithia nitanengiwe sauti nitunena na nitwewika na tona tendea na kwewika nene na tendea na kusukuma ki titabia na ndendi ka range aume monde kana tika twikithibeti ngombo ti support ibeti situ ti mathukume kuloto na kuikwete kivu kuloto na kwete ngu kuloto na kuua kiloto na kwika ika usupport kibeti taku maina na tina mavundi selama toba musini wake tu ni maweta kusilote thia ni sewa wake musini kwetete mu misini na kutonde kukwatilo via sio lutambe maindio make musi oveto kanu na kaulo na ithito ikusi obombembe wona nya ukwambiswe ni kundi ndo ni withitwe wena uniko munene na project ni withitwe ina uniko munene katika community yitu na ndi yitu ya Kenya na kaunti yitu ya Kitui ni kwamba kutwete maundu maseo na nundu wa project yithitwe yabata muno thini wa ona community situ ona ikundini situ no botu kwasekana ona government yitu ni ikite maundu manene na twi maboya maende na kutukwamwia twina kithima cha kiwu kikwamite kitama borehole nibo tukwasekana no matukwamwia kiwichu nikenda kikatuthengea nikenda tukethiwa na maseo makuthukuma na kwete mbesa na kwiyendesia maisha maitu. Geoffrey Mwanzi akuma kavisoni la Kitui no la inena nthini wa kikalo cha mona ene yanda ala methite menya chovo wondwani iweta kana muradi wa wikea ungwe kundi ya AWAC ni walioleta musi wake akambia kutethesia mokamo ya maki musi na nduwe kambia ona kusukuma serikali cia kaunti tiuche maendeleo ni cia ndwani kambia ni natethikia kwa banene nundu maundu ala nena mo kaingi nena kila kiliko cha mukamba ni thiana kiliko cha maundu maingi atwa akibetita muthukumi amwiki ata muthukumi anaethe ni nyao ona kitha ni iya iyo samugwa bana ni the ukite itike ai mutumia zindogela kekara akatemwa Yesu lakini na zomi ne kila mundu wonde ni waile kuthukuma na muno tenenge betisitu myana cia kuthi kuthukuma nikenda withe ni chiete chao ciete mbesa musi unye kinu jambe ni natethekie ela natethekie undu na noni wewe sio muno nyene thukumana community nena alikile katika community ile vote blingo movo ni Onesmus Chalo ale mosese boy voto abiga bilingwa muthia bilingwa movo kwa kone chao monde tene vindete ya santo kwa na Betty Wambua tunaengelelea mawala manengeto wito madhangu na maitu